neza mu mabara akeye cyane ndetse ateye amabengeza, amabara yahawe umugisha najyanga ngo ijana rwishema ikunda kwirahira, ndavuga ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi, niyo abanyarwanda bari baserukanye kuri uyu wa gatatu tariki ya 21 Mutarama 2026 ubwo bari bagiye gushyigikira ikipe y'igihugu y'umukino wa handball waberaga mu nzu y'imikino ndetse n'imyidagaduro ya BK Arena. Akaba ari mu irushanwa ry'igikombe cya Afurika cy'abakina umukino wa handball mu bagabo. Iri rushanwa rikaba ribaye ku nshuro ya 27. Kuri iyi nshuro iri rushanwa rikaba ryarakiriwe n'igihugu cy'u Rwanda. Imikino yose iteganyijwe ikaba izabera muri BK Arena ndetse no muri Petit Stade. Ubwo iri rushanwa ryafungurwaga ku mugaragaro, abari bitabiriye basusurukijwe n'amatorero atandukanye yavuye mu bihugu bitandukanye byo hirya no hino muri Afurika. Mu mikino karundura wamenya yabaye kuri uyu wa gatatu tariki ya 21 Mutarama 2025 ni umukino w'ishiraniro wahuzaga u Rwanda na Zambia, aho uyu mukino waje kurangira akaba umugani uvuga ngo inkoko iri wabishonda umukara gasoye, kuko ikipe y'u Rwanda yaje gufata ikipe ya Zambia ikubita umufiririzo w'ibitego 30 byose kuri 19 ititeye ko ari abashyitsi. Ikindi kintu wamenya kuri uyu mukino w'ishiraniro wahuje u Rwanda ndetse na Zambia cyo nuko umukino w'umukino cyangwa se man of the match mu ndimi z'amahanga yabaye Kejama Yves ukina ikipe y'u Rwanda, dore ko yihariye 1/3 cy'ibitego byose byatsinzwe n'ikipe y'u Rwanda, ko yaje gutsinda ibitego 10 byose ari wenyine. Undi mukino wo mu itsinda A wabaye kuri wa gatatu ni umukino wahuzaga andi makipe y'ibigugu ariyo Nigeria ndetse na Algeria, aho uyu mukino waje kurangira ikipe ya Nigeria inyagiye akavuga ari ku ibitego 25 byose kuri 23 bya Algeria. Ikindi kintu nk'umunyarwanda wamenye cyo nuko imikino yaza gukomeza kuri wa kane tariki ya 22 Mutarama 2026, aho umukino w'ishiraniro uteganyijwe kuri wa kane ari umukino uri buhuze ikipe y'igihugu y'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Algeria ku isaha y'isamo ya mu kadomo. Niba uri umunyarwanda ukaba warihebeye umukino wa mako wa handball nuze kubura kuri uyu mukino, cyangwa se waba ufana Algeria nuhabure cyangwa se ngo ukererwe. Biteganywa ko irushanwa ndetse n'imikino yose izakinwa muri ryo bizarangira ku itariki ya 31 Mutarama 2025. Ese u Rwanda nyiri kwakira irushanwa yabizahagika abashyitsi ikaba ari iterura iki gikombe? Aha, reka tubihanga amaso ndetse duhuriye muri comment yutubwira niba ubona ko u Rwanda rushobora gutwara iki gikombe. Natwe Nyingiro TV turahabaye, uko iminsi izagenda yicuma niko natwe tuzagenda tubagezaho zandani zigizwe muri irushanwa. Icyo musabwa ni ukuguma kuri channel ubundi mukagizweho ibyiza ndetse byinshi cyane. Turabakunda. Izi ni mikro Zingiro TV, ngendi Nsabimana Cedric Rukundo aka NCR i Kigali. Mugire ibihe byiza. Asante, asantene.